Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Imamat 22. Ajarlah kami agar kami mengerti isi firman-Mu, dan ajarlah kami hidup berpegangan pada firman Tuhan saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Kebadian persembahan. Iperintahkan Tuhan man Musa gelah ikatakena man Harun resman anak-anakna. Ulah ipeterundu gelarku si badia. Maka mehamatlah perbahanandu nandangi persembahan si badia. Si ipersembahkan bangsa Israel man bangku. Aku kap Tuhan. Ise kesusurendu sindahari persembahan si badia si iendesken bangsa Israel man bangku, tapi ia sangana la bersih. Lanari banci ia digan pen dahi kendahin batar-batar persembahan. Si enda arus iikut kesoh rasa lalap, aku kap Tuhan. Ise ibas kesusuran Harun nari sakit kulit banci langket entah pelit neh tehen ibas kulana nari. La banci ipanna kai pe ibas persembahan enari. Adilanga ia malam. Skala imam la bersih adi ikuitna kalak mate, entah darat air manina, entah terdegesna rubia-rubia pantangan, entah pe kalak sila bersih. Imam sila bersih, ia la bersih ngayak ben. Janah kenca epe la banci ipanna persembahan si badia, si apai pe seh ia ngoridi. Kenca matawari nggo sundut, maka ia nggo bersihka. Kenca bage nggo banci ipanna persembahan si badia perbahan mekap pangana. La ia banci man daging asu-asuhan si mate bana, entah ibunuh asu-asuhan si meliar. Erbanca ia lanai badia, aku kap Tuhan. Kerina imam harus ngikutkan peraturan-peraturan si enggo kuberikan. Adilang ersalah ia, janah erbanca ia mate. Erkiteken ilanggarna peraturan si badia. Aku kap Tuhan si enggo pebadiakan ia. Anggota keluarga imam ngenca si banci man kerina persembahan si badia Kalak si deban sada pela banci manca. Amin pe ras imam ia tading, entah pe si erdahinna. Tapi budak imam si itu kurna alu duitna jine, entah si tubuh ibas rumahna, banci ipanna pangan si ialokan imam Anak imam si sereh mandilaki sila imam, la banci apai pe ipanna persembahan si badia Tapi anak diberu singgombalu, entah isirangken dilakina, janah lalit anakna. Adik enggo ia mulihi tading res bapana janah jadi tanggungena. Banci ipana pangan si ia loken bapana erkiteken ke imamena. Anggota-anggota keluarga imam ngenca banci man pangan Adilit kala la keluarga imam man persembahan alula sengaja. Arus maka igalarina man imam asa erga si ipanna tambah seperlimana. La banci iliami imam-imam persembahan si badia Alu merekan persembahan ipan kala sila patut manca. Iperintahkan Tuhan man Musa, gelah ikatakena man Harun ras anak-anakna bagi peman kerina bangsa Israel peraturan-peraturan enda. Adilit kala Israel, entah kala si deban, si tading ras ia i negeri Israel, mempersembahkan persembahan tutungan, subuk persembahan guna nehkan padan, entah pe persembahan arah ukur ersuruh. Asu-asuhan si ipersembahkan arus maka lalit siti pe man pandangan. Maka persembahan dai ia loken Tuhan. Arus maka persembahan dai ola beruna janah siti pe ola lit man pandangan. Adi asu-asuhan si cacat ipersembahkan du, la ia loken Tuhan. Adi lit kala mempersembahkan persembahan persadaan man Tuhan. Subuk persembahan guna nehkan padan, entah pe persembahan erkitekan ukur ersuruh. Adi ia loken Tuhan atena persembahan Asu-asuhan arus maka lalit siti pe man pandangan. Ulakel persembahkan man Tuhan asu-asuhan si pentang. Entah pengkar, entah lanai jede baring-ringna, entah benjol-benjol kulitna, entah ugahan, entah pe darangan. Ula persembahkan asu-asuhan si bage jadi persembahan pangan idas batar-batar. Banci i persembahkan du asu-asuhan si kertang kertut. Entah sila mejile potongenna jadi persembahan erkitekan ukur ersuruh. Tapi adi jadi persembahan guna nehkan padan la banci. Ula persembahkan man Tuhan asu-asuhan si enggo iburihi. Si la banci ipediat jadi ibas tanah du Ula persembahkan jadi persembahan pangan. Asu-asuhan si ibrekan bangsa si deban. Asu-asuhan si bage ianggap cacat janahlah ia lokan. Adi ermuri lembun entah biri-biri entah kambing la banci isirangkan anak-anak ras indungna pituari. Tapi kenca banci ia loken jadi persembahan pangan. Ula persembahkan ibas sadawari, lembu ras anakna, biri-biri ras anakna, kambing ras anakna. Adi i persembahkan du persembahan pengatakan bujur man Tuhan, ikutkanlah aturenna, maka kam ia loken. Panlah persembahan ibas wari eka. Ula tadingkan siti pengayak pagi.
Nina Tuhan, patuhilah perintahku, aku kap Tuhan. Ulah jurukan gelarku si badia, arus maka iakui bangsa Israel krina maka aku badia. Aku kap Tuhan si erbansa badia. Aku kap si mabakam darat i Mesir nari, gelah aku jadi di batandu. Aku kap Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah kami baca ya Bapa. Bapa yang kudus, terima kasih, tuntun terus hidup kami, agar hidup kami berkenan di hadirat Tuhan. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.